Muraho neza mwese abakunda amakuru n'ibiganiro byo kuri Iganze Media, bahaye ikaze mu makuru yacu. Na makuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri abirasi kandi mwiratana ubusa. Hari mu ijambo Perezida Kagame yabwiraga abayobozi batuzuza inshingano zabo. Turaza no kubabwira ko abantu barindwi bishwe n'ibizi bikorwa remezo birangirika. Hano mu Rwanda turaza no kubabwira ko abanyarwanda basabwe kwirinda kurya inkoko bibagiye. Nituza kujya kubavuga mu mahanga turababwira ko Kabila yashyigikiye ku butegetsi bwa Kisekedi bukurwa, naho wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Kenya buri wirengero. Turaza kubabwira ko Trump yatangaje ko hari ibiganiro hagati ya Amerika na Iran, icyakora Iran ihita imuvuguruza uwo mwanya. Aya makuru yo n'andi menshi no tugiye kuza tubaramburira, ntimujye kuri. Ndongeye mbaye ikaze mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ni amakuru tugiye guhera no mu Rwanda. Muri abirasi kandi mwiratana ubusa. Perezida Paul Kagame yanenze abayobozi batuzuza inshingano zabo, avuga ko babiterwa n'imico mibi kandi ko yiganjemo ubwirasi nubwo baba babikora ntacyo bishingikirije. Yabigarutseho ubwo yasozaga inama nyunguranabitekerezo y'abayobozi b'inzego bwite za leta n'inzego z'ibanze yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare Gako, yitabiriwe n'abayobozi b'uturere, ba minisitiri batandukanye n'abandi. Ati impamvu ya mbere, mufite imico mibi n'ubwirasi. Iki gihugu cyanyu muzagisenya. Muri abirasi kandi mwiratana ubusa. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki? Perezida Kagame yavuze ko niba abayobozi bemeye kujya mu nzego z'ubuyobozi batagomba guhunga inshingano, ahubwo bikwiriye gukorwa, cyangwa se niba ntacyo bibatwaye bakajya handi bagakora ibyo bashaka. Ati uwiba aziba wenda agira ibyago bamufate bamufunge, cyangwa azakora n'andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zayo. Perezida Kagame yavuze ko kwibagirwa ibifite inyungu abaturage ari icyaha. Yakomeje agira ati ubu muraha muri abayobozi b'abanyarwanda mwikorera ibyo mushatse, ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana. Niba mwavugaga mugiye kwinenga, hari ikintu cyangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva muvuga mu mwanzuro ko muzakurikirana ko ibi muvuye hano musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yavuze ko kugira ngo ibyemejwe bishyirwe mu bikorwa abayobozi bazajya bahura. Perezida Kagame amusubiza ko bidahagije, ahubwo ko hakwiriye kugira ababiryozwa. Perezida Kagame ati ntabwo umuntu umwe yaburizamo umushinga ukwiriye guha abantu 10,000 akazi kuko yibagiwe, ariko murumva uburemere bwabyo. Umuntu agahagarika umushinga wagombaga kuramira abantu 1000 bikaba ibintu bisanzwe. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga abaturage batakamba, akabyohereza abayobozi akababaza ibyo ari byo, bakamusubiza ko batabizi. Yibaza ukuntu batamenya ibintu bibera mu gace kabo. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu nk'ikintu kibi gikorwa abantu bakireba ntihagire umuntu uvuga ati sigaho. Gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi ukarisubiramo ntabwo mbyumva. Uwo ni Perezida Paul Kagame. Perezida Kagame yasabye abayobozi b'inzego z'ibanze gukurikirana ibibazo by'abaturage bakabikemura, bitaba ibyo bakegura kuko imiyoborere yabo idahwitse idashobora kugira aho igeze igihugu. Muri iyi nama hagarutse ku bibazo bigaragara mu miyoborere birimo imikorere idahwitse, abayobozi badakorana, serivisi mbi n'ibindi. Mu ijambo rye ritangiza inama, Minisitiri w'Intebe yavuze ko raporo y'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere igaragaza ko imitangire ya serivisi igenda isubira inyuma, kuko yavuye kuri 78.2% mu mwaka wa 2023 ikagera kuri 75.8% mu mwaka wa 2024, naho mu mwaka wa 2025 igera kuri 71.7%. Mbere y'uko Perezida Kagame atangira ijambo rye, yabwiwe ko abo bayobozi binenze bakiyemeza kuvugurura imikorere yabo. Yabajije abayobozi niba ari ubwa mbere bumvise ibyasuzumwe, ibyo kwinenga, ibyashingiweho abantu binenga ndetse n'imyanzuro. Ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ubwo ni ukuvuga ngo hari ikindi kibazo kitari kiri mu byanenzwe. Naho wahora winenga ugasuzuma ibitagenda neza byose ku murongo, ndetse ugafata ingamba z'uko ibintu bigiye guhinduka, ariko icyo tuvanamo kikaba kubisubiramo, ubwo haba hari ikibazo. Ndashaka ko mumbwira niba ari nacyo mwasuzumye. Perezida Kagame yavuze ko abayobozi bahora bakora amakosa bagasaba imbabazi bavuga ko batazongera. Avuga ko atumva ukuntu umuntu akora ikosa rimwe buri gihe. Gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi ukarisubiramo, ntabwo mbyumva nk'uburyo abantu bakora amakosa mu buryo busanzwe biba byabaye ikibazo. Ibyavuzwe ni amakosa akorwa buri gihe n'abantu bamwe, cyangwa se abantu bamwe binavuza abiswe abayobozi. Niba uri muri uyu mwanya nk'umuyobozi ugakora ikosa ukarisubiramo, haba hari ikibazo utumva neza ugomba guhindura. Umukuru w'igihugu yavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu akora ikosa rimwe n'umusimbuye nawe akazasubira gukora rya kosa. Ati ikibazo kiri muri twe nk'abanyarwanda. Dufite ikibazo kihe? Uko mwicaye hano mwese, ntabwo navuga ko mutumva inshingano n'ibikwiriye kuba bikorwa. Murabyumva, muranandusha no kubyumva, ariko njye aho bigeze niyo mpamvu mbaza ikibazo nk'iki. Perezida Kagame yatanze urugero ku mishinga igenamigambi rituzuye, avuga ko muri iyo ngeri hari ibintu bifite ikibazo
kuko kugena imigambi ntiyihuze n'ibigomba gukorwa udashobora kugira icyo ugeraho cyangwa se niyo wakigeraho bikaguhenda. Hari aho noneho no kutagena imigambi cyangwa kugena imigambi nabi, niyo waba wagena imigambi neza uko bikwiye ariko utayihuza n'ibikorwa bigomba gukorwa, icyo ni ikibazo cy'umwihariko. Ntabwo ushobora gukora ibintu utateguye imigambi yabyo ngo ugire icyo uvanamo gikwiriye. Yatanze urugero abaza abayobozi bo mu burasirazuba ku mushinga wagombaga gufasha mu kuhira ugatanga n'amazi ku baturage. Abaza icyabuze ngo ibyo byombi bikorwa. Ati ugakurikirana kimwe utakurikiranye ikindi, wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuza? Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa yavuze ko hakozwe igice kimwe cyo kuhira, hanyuma hakabaho kwibagirwa ko hagomba gutangwa n'amazi ku baturage. Perezida Kagame yahise amubaza impamvu bibagiye gukora ibintu bifitiye inyungu abaturage. Yabajije icyabuze ngo abafite abahuriye n'umushinga bavugane. Ati ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana, ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Rubingisa yavuze ko kutavugana abayobozi babyinenze bakiyemeza ko bagiye gushyiramo n'umuturage akajya atanga igitekerezo mu bimukorerwa. Perezida Kagame yamubajije niba kuba byaganiriyeho bigiye gukemuka, ko bigiye kuba ibibazo bigakemuka. Rubingisa amusubiza ati ni ukuri. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ikibazo gikwiye guhinduka vuba na bwangu, abantu bakareka guhora basubiramo gusa banasaba imbabazi. Yavuze ko abayobozi bibagirwa ibyo bagomba gukora bakibagirwa n'abo bagomba kubikorana. Naho abantu 7 bishwe n'ibiza ibikorwa remezo birangirika. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema yatangaje ko ibiza birimo imvura nyinshi n'inkangu byishe abantu 7 mu turere 12 bisenya inzu z'abaturage n'ibikorwa remezo. Imibare y'ikinyamakuru Igihe turi gukesha inkuru yahawe na Minema igaragaza ko kuwa 23 Werurwe kwa 2026 abantu 3 batwawe n'imigezi barapfa, inkangu zihitana abantu 4 naho 2 barakomereka. Iyi mvura nyinshi yangije inzu 41, abantu 6 barakomereka, hegitari enye z'ibijumba zirangirika, ifunga imihanda 8 n'ibiraro 2. Inkuba yishe inka imwe, umuyaga ukomeye usambura ibyumba by'amashuri 4 ndetse abanyeshuri 4 barakomereka. Raporo ya Minema igaragaza ko ibi biza byose byibasiye uturere twa Ruhango, Ngororero, Huye, Karongi, Gasabo, Nyanza, Burera, Muhanga, Nyagatare, Nyamasheke, Rutsiro na Rubavu. Mu bishwe n'inkangu harimo umugabo n'umugore we bo mu karere ka Karongi. Umukingo wagwiriye inzu yabo ndetse imibiri yabo ikaba irimo gushakishwa. Mu karere ka Gicumbi imvura yangije inzu nyinshi, harimo naho amazi yinjiye mu nzu ateza igihombo cy'amafaranga 1538. Mu karere ka Rubavu umurenge wa Bugeshi umuyaga ukabije wasambuye ibyumba 4 by'amashuri unakomeretsa abanyeshuri 4 bari hagati y'imyaka 5 n'irindwi biga mu ishuri ribanza ryatera imbere bajya kwitabwaho mu kigo nderabuzima cya Kabatwa. Minema yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda kwambuka imigezi mu gihe imvura yaguye, kuko baba bishyira mu byago byo gutwarwa n'amazi. Ibasaba gucumbika mu gice baherereyemo cyangwa bakanyura ahari ibiraro nabyo bitarengewe n'amazi. Minema kandi yaboneyeho kwibutsa abagituye mu manegeka ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kwimuka, kuko imvura mu kirere itarashira no guhora basuzumana ubushishozi aho batuye. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko biteganyijwe ko muri uku kwezi kwa Werurwe kwa 2026 hazagwa imvura iri hejuru gato y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi, bikazatuma ubuhere bw'ubutaka bwiyongera. Kugeza ubu abanyarwanda basabwe kwirinda kurya inyama z'inkoko bibagiye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi cyagaragaje ko abantu bakwiye kwirinda kurya inyama z'inkoko zibazwa ako kanya. Byagarutswe n'umukozi wa RICA ushinzwe kugenzura isuku n'ubuziranenge n'akato k'ibikomoka ku matungo. Dr Gaspard Simbarikure yasabye abantu ko bakwiye guhindura imyumvire yo kumva ko barya inyama z'inkoko zibazwe bareba kuko zitabazujuje ubuziranenge. Ati abantu barya inyama z'inkoko mu hoteli no mu tubari n'ahandi, nuko ibyo bamenyereye by'uko inkoko uza bakayibaga uri kureba bikwiye guhinduka kuko inkoko babagiyeho kimwe n'izindi nyama babagiyeho ntabwo ari inyama ziba zifite ubuziranenge bukenewe, kuko ubundi inyama ibigomba kuba ibazwe ikabanza ikanabikwa mu bukonje bwategetswe mu gihe nibura cy'amasaha 28 nibwo umuntu aba ari inyama nziza. Yavuze ko umuntu ugiye kugura inyama z'inkoko cyangwa izindi akwiye kubanza kubaza icyemezo cy'uko zakorewe igenzurwa n'umuganga w'amatungo wemewe. Icyo umuntu yakabajije ni ukuvuga ngo izi nyama ugiye kuma, izi nkoko wazivanye ku ibagiro wagenzuye, nyereka icyemezo cya veterineri wazigenzuye kuko n'uburenganzira bw'umukiriya. Naho Ubwongereza buravuga ko ikirego bwarezwe n'u Rwanda cyatewe n'uburakari. Intambara y'amategeko hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ku kibazo cy'abimukira yarushijeho gufata intera, aho London yatewe utwatsi ikirego cya Kigali gisaba miliyoni 134 z'amadolari, ivuga ko uru rubanza rudafite ishingiro mu mategeko kandi ko ruturuka ku makimbirane ya politiki aho kuba inshingano z'amasezerano. Urubanza ubu ruri imbere y'urukiko mpuzamahanga. Ubu rwatangiye gutera kwibaza byinshi kuri politiki y'abimukira, diplomasi ndetse n'imihigo y'imari.
Ubwongereza bushimangira ko ikirego cy'u Rwanda kidaturuka ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubuhunzi ubwabyo, ahubwo cyatewe n'uburakari bw'ibihano bifitanye isano n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abajyanama mu by'amategeko mu Bwongereza bavuga ko igihe ikirego cy'u Rwanda cyatangiwe kigaragaza impamvu zirenze amakimbirane ashingiye ku mafaranga. Bakomeza bavuga ko u Rwanda rwakoze ibi mu rwego rwo gusubiza igitutu cy'amahanga atari ukubera kutubahiriza amasezerano. Ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi gishingiye ku masezerano yo kwakira abimukira atavugwaho rumwe yatangijwe bwa mbere mu mwaka wa 2021 nyuma yaje kwemezwa mu mwaka wa 2023. Mu masezerano Ubwongereza bwateganyaga kwimurira mu Rwanda bamwe mu basaba ubuhungiro kugira ngo amadosiye yabo ahatunganyirizwe cyangwa babe banatuzwa. U Rwanda narwo rwiyemeje gusuzuma dosiye zabo hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arinda impunzi mu gihe binjizwa mu buzima bw'u Rwanda cyangwa kwimura abo dosiye zabo zemerera kubona ubuhungiro muri ibyo bihugu by'i Burayi birukana. Amasezerano yavugaga ko Ubwongereza bwemeye gutanga miliyoni 657 z'amadolari binyuze mu kigega cyo guhindura ubukungu no kwishyira hamwe mu rwego rwo gushyigikira ubushobozi bw'u Rwanda bwo kwakira abantu bimuwe. Ubwishyu bwateguwe mu byiciro. Igice cya mbere kigomba gutangwa hageze abantu ba mbere nk'uko inkuru dukesha The East African ivuga. London yasohoye igice cy'imihigo yayo, yatanze miliyoni 131 z'amadolari ya mbere mu ntangiriro z'amasezerano, nyuma iza gusohora miliyoni 134 z'amadolari y'umwaka wa kabiri, akurikirwa n'andi miliyoni 67 mu mwaka wa 2024. Icyakora igice cya kabiri cy'icyiciro cya mbere ntikigeze kibaho kuko nta basabye ubuhungiro bageze mu Rwanda nk'uko byateganyijwe. Ibibazo by'amategeko mu Bwongereza byadindije ishyirwa mu bikorwa ndetse amatora yakurikiye hagarika iyo gahunda. Amakimbirane kuri iyi gahunda y'u Rwanda n'Ubwongereza akaje umurego nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer ahagaritse aya masezerano mu Gushyingo kwa 2024. London ivuga ko u Rwanda rwemeye inzira yo gusesa amasezerano. Ibyo birangiza inshingano zose z'amasezerano. Abayobozi b'Ubwongereza bakomeza bavuga ko impande zombi zimaze kwemera iseswa ry'amasezerano n'ibindi birebana n'amafaranga byari bihagaze. U Rwanda ku ruhande rwarwo ruvuguruza cyane ubu busobanuro. U Rwanda rwemeza ko rwemeye gutangira ibiganiro gusa ku kurangiza amasezerano ariko bitemejwe. Abayobozi b'u Rwanda bavuga ko ibyo biganiro bitigeze bibaho. Kubw'ibyo amasezerano akomeza kwemerwa mu mategeko. Kubera iyo mpamvu u Rwanda ruvuga ko Ubwongereza bugomba kubahiriza ibyo bwemeye ku bijyanye n'amafaranga asigaye. Ubwongereza bushimangira ko butigeze bwanga kujya mu biganiro ariko ntibwemera ko bigomba gukomeza ku masezerano yaseshwe. Reka amakuru atwerekeza kwavuga mu mahanga aho tujye kuyahera kwavuga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila ashyigikiye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukurwaho. Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugera mu mwaka wa 2019 ashyigikiye ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bukurwaho kubera ko bukora ibinyuranyije n'amategeko. Ubu butumwa yabutangiye mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru Herbert Leclerc wa Le Libre tariki ya 20 Werurwe kwa 2026 cyabereye mu rugo rwe ruherereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kabila ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri Gicurasi cya 2025. Ubutegetsi bw'iki gihugu bwabishingiyeho bumushinja gukorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura umujyi wa Goma no guhungabanya umutekano w'igihugu. Bumukatira igihano cy'urupfu adahari. Abajijwe ku mpamvu ari Goma, Kabila yagize ati: "Igoma ni mu rugo. Mwakiriye mu nzu naguze mu mwaka wa 1999. Ibitero bidatuza kuri nge no ku muryango wanjye wa politike byatangiye mu mwaka wa 2019 mbere y'amavuko ya AFC M23. Ntekereza ko mfite uburenganzira bwo gukorana no kuvugana n'abanyekongo bose ngamije kubanisha abaturage no kugera ku mahoro." Tariki ya 11 Werurwe kwa 2026 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone mu mujyi wa Goma cyari kigamije kwica Kabila n'abayobozi bakuru ba muri AFC M23 barimo Kone Nanga, Bertrand Bisimwa, Fred Kaniki na General Sultani Makenga. Kabila yagaragaje ko uretse guhigwa na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo zayo zakomeje kwica abasivile mu bice byinshi byo mu burasirazuba bw'igihugu nka Masisi no muri komine ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo zifashishije intwaro zirimo drone. Uyu munyapolitiki yatangaje ko ubutegetsi bwa Tshisekedi butigeze bwubahiriza amategeko ku buryo ubu bushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo burenze manda ebyiri. Yagaragaje ko icyo cyemezo ari kibi cyane ku gihugu. Ati: "Narabivuze muri Gicurasi mu mwaka ushize. Tugomba guhagarika ubutegetsi bw'igitugu bwagiyeho. Kugira ngo tubigereho tugomba guhuza imbaraga tugakora ubukangurambaga mu banyekongo bose, baba bari mu buhungiro cyangwa imbere mu gihugu." Joseph Kabila atangaje ko gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi bushingira ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo gukomanyiriza umuntu cyangwa itsinda ry'abakora ibinyuranyije n'amategeko. Tunyarikiye mu gihugu cya Kenya,
iki gihugu kijeje imbabazi abaturage bacyo barwaniye Uburusiya mu ntambara ya Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yijeje abanyakenya bagiye kurwanira Uburusiya mu ntambara ya Ukraine kuzahabwa imbabazi basubiye iwabo. Kwa 16 Werurwe kwa 2026 i Moscow, Minisitiri Musalia Mudavadi yagiranye ibiganiro na mugenzi we Sergei Lavrov w'Uburusiya byanagarutse ku mibereho y'abanyakenya barwanira iki gihugu mu ntambara igihanganyemo na Ukraine. Uruzinduko rwaje rukurikira igitutu cy'abakuye muri Kenya bajya kurwana intambara mu Burusiya basabaga leta ya Kenya kugira icyo ikora ku kibazo cyabo. Ingingo ya 68 mu mategeko ahana ibyaha muri Kenya ivuga ko buri muturage wayo uhamijwe kurwanira ikindi gihugu ku bushake ahabwa igihano cyo gufungwa imyaka 10 muri gereza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya avuga ko abanyakenya 252 bagiye kurwanira Uburusiya mu buryo butemewe n'amategeko. Benshi bavuga ko bisanze muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine nyuma yo gushukishwa imirimo ibahemba neza bakisanga ku rugamba aho n'amasezerano y'akazi yabaga ari mu rurimi rw'Ikirusiya batumva. Musalia yabijeje ko bazahabwa imbabazi batashye iwabo, anabizeza ko nta muturage wa Kenya uzongera gushorwa mu ntambara. Ati abanyakenya 44 bamaze kugarurwa mu gihugu, 11 baburiwe irengero, 38 bari mu bitaro, 160 baracyari ku rugamba. Yakomeje avuga ko ari amasezerano yasinywe yemera abanyakenya badashaka gukomeza kurwana gutaha iwabo. BBC ivuga ko Kenya imaze gufunga ibigo bigera kuri 600 bishinzwe gushakira abantu akazi mu mahanga bikekwa ko bifitanye isano no kubacuruza. Iperereza ryakozwe n'ikigo cy'ubutasi cya Ukraine rivuga ko abantu 1700 baturuka mu bihugu 36 bya Afurika bahawe akazi ko kurwanira Uburusiya mu ntambara bahanganyemo kuva muri Gashyantare ka 2022. Tukiri kuvuga kuri iki gihugu cya Kenya, uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri iki gihugu yaburiwe irengero. Polisi ya Kenya yatangije iperereza ku kibazo cya Rafael Tuju wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu waburiwe irengero kuwa 6 agiye mu kiganiro kuri radio. Rafael Tuju yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya kuva muri Mata 2008 kugera mu mwaka 2009 ku butegetsi bwa Mwai Kibaki, ayobora igihe gito mbere y'uko guverinoma ihindurwa. Tuju hamwe n'umushoferi wari umutwaye baburiwe irengero kuva kuwa 6 tariki ya 21 Werurwe kwa 2026. Imodoka ye bayisanga yatawe ku muhanda mu gace ka Karen mu nkengero za Nairobi. Ku cyumweru, Paul Nyamodi, umunyamategeko wa Tuju, yavuze ko mbere y'uko aburirwa irengero yatanze ikirego kuri polisi ko hari imodoka idafite ibirango imaze igihe imukurikira. Polisi ivuga ko yari kiri gukurikirana ikirego cya mbere ikorana n'inzego zose bireba. Kuburirwa irengero kwa Tuju kwatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemeza ko yashimuswe. Uyu mugabo yari amaze iminsi mu manza z'imitungo ye i Nairobi. Yashakaga gutezwa icyamunara kubera ibibazo by'inguzanyo za banki. Yaherukaga kumvikana yikoma polisi avuga ko yamuteye ku rugo rwe i Karen, yirukana abarinzi be yigarurira n'ibikorwa bye by'ubucuruzi. Hari ibirego by'imyenda mu rukiko bya miliyoni 15 z'amadolari ikigo cya Tuju Dari Limited kibereyemo abantu batandukanye yagerageje gukumira guterezwa icyamunara inshuro nyinshi. Yavugaga ko abayobozi bo hejuru bari kugerageza kumunyaga imitungo ye, gusa leta nta kiravuga kuri ibi birego. Naho Trump atangaje ko Amerika iri mu biganiro na Iran, ariko iki gihugu cya Iran gitakimuvuguruza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo ibitero ku bikorwa remezo bitanga ingufu byo muri Iran kubera ko hari kuba ibiganiro, ariko iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati gihita kibihakana. Ibihugu byombi biri mu ntambara kuva tariki ya 28 Gashyantare ka 2026. Amerika yateguje Iran ko nifunga umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo ibikomoka kuri peteroli bigera kuri 20% by'ibyoherezwa ku isoko mpuzamahanga izarasa inganda zayo zitunganya ingufu. Leta ya Iran yasubije Amerika ko nirasa ku nganda zayo zitunganya ingufu na izarasa ku z'ibihugu by'inshuti mu burasirazuba bwo hagati nka Arabie Saoudite, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kandi ko izafunga burundu umuyoboro wa Hormuz. Kuri uyu 23 Werurwe, Trump yatangaje ko hashize icyumweru habaho ibiganiro birambuye kandi byubaka hagati ya Amerika na Iran, kandi ko yabishingiye asaba Minisiteri y'Intambara guhagarika ibitero ku nganda zitunganya ingufu muri Iran mu gihe cy'iminsi 5. Trump yagize ati, nategetse Minisiteri y'Intambara gusubika ibitero bya gisirikare ku nganda z'umuriro w'amashanyarazi n'ibikorwa remezo by'ingufu iminsi 5, bitewe nuko inama n'ibiganiro bikomeje biri kugenda neza. Ambasaderi wa Iran muri Liban yatangaje ko Trump yafashe icyemezo cyo guhagarika ibitero kuri ibikorwa remezo nyuma yaho aburiwe ku muyoboro wa Hormuz ushobora gufungwa burundu kugeza igihe ibyangijwe i Tehran bizaba byamaze gusanwa. Ibiro ntaramakuru bya leta ya Iran Faz byatangaje ko nta biganiro biziguye cyangwa bitaziguye byigeze biba hagati ya Iran na Amerika, tandukanye n'ibyo Trump yatangaje uyu munsi. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Iran yatangaje ko ubutumwa bwa Trump bugaragaza ko nta kindi ashaka
kiretse umwanya wo kwisuganya neza kugira ngo azongere asabe ingabo za Amerika gusubukura ibitero bikaze. Iyi minisiteri kandi yagaragaje ko Trump yanditse ubu butumwa abitewe n'igitutu kizamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko rya Amerika no ku rwego mpuzamahanga, bityo ko ashaka ko bigabanyuka. Leta y'Iran yatangaje ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byayimenyesheje ko bishaka guhosha umwuka mubi, ariko ko ibyo bigomba kubibwira Amerika na Israel kuko ari byo byatangije iyi ntambara. Reka amakuru nyasoreze kwavugwa muri Korea ya Ruguru. Kim Jong-un yongeye kwemezwa nka perezida wa Korea ya Ruguru. Inteko ishinga amategeko muri Korea ya Ruguru yongeye kwemeza Kim Jong-un nka perezida w'icyo gihugu. Byatangajwe n'ikinyamakuru cya leta KCNA cyagaragaje ko Kim Jong-un yemejwe mu nama yahuje inteko ishinga amategeko ya Korea ya Ruguru izwi nka Supreme People's Assembly. Tora yabaye kwa 22 Werurwe kwa 2026 nyuma y'ukwezi kumwe Kim Jong-un yongeye gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi. Ubusanzwe Supreme People's Assembly ni urwego rukora nk'inteko ishinga amategeko muri Korea ya Ruguru kuko rutora rukemeza amategeko, ingengo y'imari ndetse n'abayobozi bakuru barimo n'umukuru w'igihugu. Inteko ishinga amategeko ya Korea ya Ruguru iterana nyuma ya kongere y'ishyaka riri ku butegetsi Workers Party of Korea kugira ngo ibyemezo byafashwe n'ishyaka bishyirwe mu mategeko. Ku munsi wa mbere w'iyo nama yari yateranye ku nshuro 15, Kim Jong-un yahise yongera gutorerwa kuyobora igihugu. Bivuga ko kongera kwemezwa nka perezida byari bigamije gusubiza ibyifuzo by'abaturage bifuza ko akomeza kubayobora. Kim Jong-un yatangiye kuyobora Korea ya Ruguru mu Kuboza umwaka wa 2011 nyuma y'urupfu rwa se Kim Jong-il. Bivuga ko uyu mugabo azasimburwa ku butegetsi n'umukobwa we Kim Jong-il. Inshuti bakunze ibiganiro n'amakuru bya Iganze Media Rwanda, mbashimiye. Iyi nkuru yo muri Korea niyo itugejeje ku musozo w'amakuru na n'abateguriye ko mugira ibihe byiza.